از محروم کرده کر جانی مسلمانی میره آمد هدایت آمد واسطه دوستایی الاسلامیت امشی مخورم بلا بین کرد از خوفنا وكان الإنسان وكان الشيطان للإنسان خذولا فرار غيرنا الشيطان دائما رسواتي إنسانان وازن وغادي رسواتي وازن وواسطة إنه غادي رسواتي آدم صار هون إن عائلة هو تعالى هون دوستای مردمی کام بکیلی پیامبر هون او مردم دینی چیو عاقبت آخرت چیو بنا حذفش بانه تر دوستایی بس اگر او تر دوستایی کنه اگر دینی ببو هدایتی ببو رشد و کمالی ببو تا فایده تجربه بینینی تو گید حشر بینین دیده من آمازی جایی راه هدایت و جنت و سعادت و آمازی حضرت محمد من آیلا گید دوستایی بک لکن مردمو راه هدایتی چینو صالح نیو مؤمن نیو متقی نیو اهل سعادت نیو در دوستای مک چرا؟ بانی تیگید حشر بک واسه تیگید حشر بی جایی جهنمو تیجی با آمازی بین آمازی جهنم سنه و مردم رسوابه واسه برکت اما یتم خلف دوستای امو جهشنی رسوابه بانو شما جید واسه دوستان خون هم یا عزیز بینید و یا رزیز رسوابه اینه آیلا هانو کام دوستایی کنی اولاد دینی ملازم عاقبتی اینو عاقبت دین مردم چیو دینی سنیو اهل صلاح نیو واسه نیو مرحبا بانی دوستایی من احبابی سلمه چرا؟ از ما خوابینه مردم واسه احبابی دوستی بخواب خاطری گناه کرده خو محروم کنو نایلا هرچی کن سباس مسلمانه متدین مگو آنباز مردم خواست مردم دینسیز آنبازی دوستایی dedim من مرحبا بانه بگی لکن دوستایی اقرباتی مک میل غیرتی موج مشو پاشیر پاشیر این حشیر نایلا امشی قیمتی جامع حدیث صحیح حدیث قدسیو وجبت محبتي للمتعابين فيه إصابة من يومنا عسكري أو مغفرتي من يلو مستر واجبا يعني مستر هم يتعلم مستر واجبا حقا أزيرين عفو شرا أزير حزبك شرا إصابة من يومنا عسكري قابل من قصور يومنا ميونين قصور يومنا غيرين إذ قابلين قصورين غيرنا أزير عسكري من عائلة يوجبان أن وجبت محبتي للمتزاورين فيها كمقابل من يوبنا زيارت بكم قال أحوالي يوبنا فرس خاطر يوبنا فرس مثل من واجب جريك أجمي عف مغفرت بكريم نعمتي خوين إحسان بكريم زيارتي خوين روز معشر ديدار خوين ميسر بكريم يقابل من يوبنا يومنا الجدار يقول جدار الشياطين يوجبان عاجبا وجب المحبة للمتبادلين فيها كم قابل من يومنا كم مالك يومنا تركوا ننظر تركوا يومنا معلومة يوم فقيرك يوم محتاج يوم دوست يوم أحباب قلبي شابك بالتكليف وفقنا نقول إكرامكم مثل واجبا أجل نعمة تشقى نعمة جنة أو تمام نعمة